Nilkom għal-edizzjoni oħra ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant, numru 639 illum u se nisimgħu minant il-Kapitlu Tlettax flimkien ma' Christina, Aidan, Fresco, Nicole Magro, Bencini u Berne. Ma biex ndew llum għandna din il-ġdida minant Airport Impressions. The great unknown, my body bruised and gone. I lay here waiting for the sun. You shine your moons in a groove that I have never showed you. Where'd you get it from, darling? Some people got a message for love. Some people got a message for hate. Some people got it started. Don't ever let them break me. Some people hit my body like a tumor. Some people make me feel like I should shoot up. Am I gonna lay? Am I gonna lay? Am I gonna die? Am I gonna fly? The way we'll call, maybe we'd fall. Am I here all alone now? I'm admitting to you, some things sound like dreams, but will we ever remain? I don't know what I've done. Yeah. Some people got a message for love. Some people got a message for hate. Some people got it started. Don't ever let them break me. Some people hit my body like a tumor. Some people make me feel like I should shoot up. Am I gonna lay? Am I gonna lay? Am I gonna die? Some people got a message for love. Some people got a message for hate. Some people got it started. Don't ever let them break me. Some people hit my body like a tumor. Some people make me feel like I should shoot up. Am I gonna lay? Am I gonna lay? Am I gonna die? Am I gonna fly? Bobcat ta' Airport Impressions laqana għal edizzjoni oħra ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Kif ħabartilkom fil-bidu hija numru 693 bħala poddata ilhom għaddejjin mill-2005 imma huwa 6 programm fit-tieni staġun radju fuq Campus 103.7 fejn iltaqgħu regolarment aħna kull ġimgħa bħalissa nhar ta' ħamis fil-għaxija. Il-programm huwa maqsum fi 3 partijiet. Fl-ewwel parti għandna diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Fit-tieni parti llum għandna tislima lil Bencini li ħallitna ftit tal-ġranet ilu. U bad fit-tielet u l-aħħar parti għandna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa 789 tad-duo Berne. U allora inkomplu baktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar wara l-ġdida tal-Airport Impressions li kifattilkom jisimha Bobcat. Għandna oħra ġdida minant il-Kapitlu Tlettax din id-darba flimkien ma' Christina u jisimha Narċissista. Suppost ġodar fejn intħossok sigur imma l-ħsibijiet għandek bil-mod taqluk minħabba dawk in-nies li qalu li jħobbuk imma m'intix miġnuna li xtafx rajt illum il-passat biss jirrenja xejn fuq il-futur il-gideb bħal dat sokkor li bil-mod jiklok ġi xiġri t-tortijak bir-req u maħdum dan il-pjan malizzjuż jixtiequ li jkisruk imma bħal donnu kindu ngħid li jittażal xejn għax dik il-karizma ġelek taħsibha darbtejn. Wara battalja jitbismulek jiġu għalfejn tagħhom kollox għaddej imissa kollu għal xejn in-nies ta' madwarek jibdew iduru dak li ħsibthom għandx li nbidlu f'xagħat imdew iħufu il-marki jiżab qalbi nibżak jisser nibda għaliex dak li jiġri taħt idejn narċissista. Dejjem superjuri int ma teżistix jekk tipprova titkellem jgħidulek tkomplix u jekk tollif titleħnek meqjus aggressiv ir-raġuni ma dan id-dik ma teżistix. Dejjem huma l-isbaħ memħat fil-madwar l-arma prinċipali jħobb juża x-xitan tal-vittma jilagħbu int dejjem mirdum u meta jasal dak il-mument biex intqum. Dejjem jippruvaw jimmanipulaw bil-kliem dawn l-emozjonijiet fal-logħba ċans fl-aħħar jiem.
Jgħidulek li jem barra minti ħassibat Naħseb dom biex intbaħt li jissa kollu għal Xejn in-nista madwarek jibdew iduru Dak li sibtu manġ li nbidlu f'xad imdew iħufu Imma li jissa b'qalbi mnibza kif ser nibda Għalix dak li jiġri taħt idejn narċissista Xejn in-nista madwarek jibdew iduru Dak li sibtu manġ li nbidlu f'xad imdew iħufu Imma li jissa b'qalbi mnibza kif ser nibda Għalix dak li jiġri taħt idejn narċissista Il-vuċi ta' Maria Christina mek flimkien mal-grupp tal-Kapitlu Tlettax u s-silta li smajna hija Narċissista. U ila ġejja xġoħe dam ħabbara diversi ġranet biex ma ġumat il-single ġdida ta' Aidan. Din id-darba jisimam Sorry. Wasal lejn, no time for second guessing. I'm not kidding. Wasal iż-żmien imma xorta tista' ċempilli jekk iċċempel. Għajt hemm x'ċens l-lum stess romance sibħin għal-ftit. Hemm x'ċens l-lum stess romance. Hemm xi ħaġa fil-mod kif tmissni, but I kinda like the way it hurts. Kif fejn jien kieku veru trini, għal-kem xorta tibqa' dur fl-istess. Issa jgħid going round and round, I feel like dan kollu għaxejn. Kif tmissni, but I kinda like the way it hurts. Issa li tlaqt m'hemmx kliem li għadu jaħrab li. I'm sorry. Mid-22 it felt like I've known you forever. Never l-aħħar waħda f'December. Għajt hemm x'ċens l-lum stess romance sibħin għal-ftit. Hemm x'ċens l-lum stess romance. Hemm xi ħaġa fil-mod kif tmissni, but I kinda like the way it hurts. Kif fejn jien kieku veru trini, għal-kem xorta tibqa' dur fl-istess post. Issa jgħid going round and round, I feel like dan kollu għaxejn. Kif tmissni, but I kinda like the way it hurts. I'll be I'm sorry, baby, اغفر لي. I'll be I'm sorry, but I kinda like the way it hurts. Hey, just can I look sorry? Hemm xi ħaġa fil-mod kif tmissni, but I kinda like the way it hurts. Kif fejn jien kieku veru trini, għal-kem xorta tibqa' dur fl-istess post. Issa jgħid going round and round, I feel like dan kollu għaxejn. Kif tmissni, but I kinda like the way it hurts. Seppina fit. Sorry jemmek mela ġdida ta' Aidan waqt mużika moti ieħor flimkien miegħi Toni Sant. San komplu nisimaw aktar siltiet diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, id-dettalji bħal dejjem sibuhom permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com, imma wkoll lista sħiħa u b'dettalji ta' diski u recordings oħra li ħarġu matul l-2024, dan issibuhom permezz tal-Wikipedia u nagħmlilkom dejjem anka il-ħol għalihom permezz ta' ToniSant.com. Il-ġdida ta' Eddie Fresco jisimha Loaded Gun. What they say like 5, yeah, 5, 4, 5, 4. 3, 2, 1, pack that trunk. Dangerous, like loaded gun. Run to the back, wanna show me some. Wanna run to the back, let me spend my run. Nice to meet you.
Body like glass, wanna show me some. I could free up, tryna come back when I make me come, baby. Lady, you been on my mind like crazy. Daily, steady, veduta la mente steady. I like what I see, I want some. She said you ain't got to try. Look up and she getting close. We fucked and she said goodbye. Ho dropped the split me out. I tell her that baby needs. I tell her in that bil-Malti. I like it as a big B. Pulling up in a G with a brother like PTK on the way to the cheese. I got time for the day, I'ma take my time, get high, no mind on the green light. Pulling up on a dude. Looking like what you wanna do. Wanna come to the room. Body like old cartoons. Wanna go round too. What are they teach by school? What are they tip at school? What are they tip at school? 3, 2, 1, pack that trunk. Dangerous like loaded gun. Run to the back, wanna show me some. Wanna run to the back, let me spend my run. Nice to meet ya. Body like glass, wanna show me some. I could free up, tryna come back when I make me come. 3, 2, 1, pack that trunk. Dangerous like loaded gun. Run to the back, wanna show me some. Wanna run to the back, let me spend my run. Nice to meet ya. Body like glass, wanna show me some. I could free up, tryna come back when I make me come. Silta Loaded Gun mek mela minant Eddie Fresco. U għadu kem ħareġ album ġdijt, mux l-album li sa nisimaw is-siltiet minnu illum, ħareġ propju fl-ewwel ta' Novembru, iva fix-xahar ta' Novembru qegħdin ta' l-2024, u għal-album Till I Can Gain Control Again ta' Fake Ophelia li ossija huwa Luke Sherry. Dan ikonna ċans li nisimaw il-siktar siltiet minnu f'edizzjoni futura, possibilment anka il-ġimgħa li miss, il-ġimgħa li ġejja. Imma llum se nisimgħu dik li ħareġ anka f'video li jew allura hija single anka li biha qed jippromovi l-album nistgħu ngħidu hekk mingħand Fake Ophelia din hija Be Still. Can you
U bistil minant Fake Ophelia illi insibuha wkoll bħala waħda mid-diversi siltiet li hemm fl-album Till I Can Gain Control Again. Aħna qegħdin noqorbu lejn tmiem l-ewwel parti ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant allum. Għandi silta oħra x'insemmakom din minant Nicole Magro jisimha Love Me. Am I dreaming? Magica. A soft breeze chills the air. Autumn scenes lie everywhere. Heartwarming pumpkin pies. Clouds are staining the silver skies. October dreams in amber light. Golden hues in the fading night. Bonfire wrapped in a charm of October dreams. Grows still, quiet calm on a distant hill. Clouds hang low, the air feels tight. Whispers of change in a fading light. In October's quiet, sweet release, crunching leaves beneath your feet. Walking paths where puddles form, those small raindrops play in the perfect storm. Misty mornings, dewdrops fall. Autumn's call, leaves glisten on the fresh green grass. Echoes of the storm now pass. The season softly fades. Memories in our hearts are made. Reminiscent this gentle tune on a rainy autumn after. U bis-sil ta' Love Me ta' Nicole Magro għana ġena f'tmiem ta' l-ewwel parti ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant allum. Jiena fl-ewwel parti samakom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar u fakarkom li jekk tidu żommu ruhom aġġornati ma' dak kollu li jkun għaddej b'mod partikolari ma' diski ġodda li jkunu ħarġu fl-aħħar jiem jew tal-anqas fl-aħħar ġimgħat, tistgħu tagħmlu dan bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi illi ssibuha fuq ToniSant.com. Fit-tieni parti ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant allum se nagħtu tislima lil Bencini. Immorru fi xtutna allegraw għal-briju mal-orkestrina inġibu li l-fidorina għax tispenna zballarina waqt li maħan kanta u xi pjaċir ma Vitorina maħan kantaw għaniet ħelwin kem tal-legrana meta tkun mana għax trid tarana il-kollenin ma dak tal-ġed ribis salina li kellin tlej
il-festa bisfin, il-folla li dur madwarna, iċċab-ċab u tkompli magħna, ferħat il-sma li tkanta vitali. Oh, xi pjaċir ma' Silta l-għada tal-festa ma' Vitorin mill-Malta Song Contest ta' l-1960 illi fieħ Bencini kienet anka rebħet il-premju għall-aħjar kantanta għal-kem il-kanzunetta taħħa kienet ġitu kol fit-tini post, mux din Primavera in Fiore, mux sa nisimaw dik, imma smajna propju din ta' l-għada tal-festa ma' Vitorin illi oriġinarjament kien kanta Franz Fenech. Bostom dawk li jafu diġa il-ġimgħa l-oħra tabret il-mewt ta' Bencini. Oħrajn indubjament jafu li kienet kantanta u attriċi magħrufa sew fi żminijiet oħra, anke jekk ma jiftakrux li din l-artista fl-aqwa tagħha. Però naħseb li ftitu ma dawk li verament jafu x'ħoss kienet tagħmel din il-mara mimlija talenti llum. Hija ilha l-tirat kienet anka aktar minn 30 sena ilu. Mhux se noqgħod nirrepeti dak li ntqal mill-gazzetti jew li eventwalment indubjament jidher anka f'artiklu dwarha fuq il-Wikipedia. Għażilt li ndoq xi 4 siltiet mir-repertorju tagħha minn madwar 60 sen ilu biex tassew napprezzaw kemm kienet kantanta stupenda anke jekk għexet u ħadmet fi żminijiet meta x-xena tad-divertiment biex ma ngħidx il-kultura b'mod ġenerali kienu ferm differenti milli huma illum. Ħanisimgħu issa allura kanzunetta oħra li assoċjata magħha, oriġinarjament kantata minn ġdid fil-Malta Song Contest kienet, imma għamlita popolari kienet Merigalia. Il-kanzunetta hija Madonnina, Om Ġesu, din hija Bencini. الدنيا ورا سبوهية كله على شيء الفرح لنا كانوا مهبية ما نفش فين بيكي يا جيت مش هو تفرج
tagħti biex ninsa dmuħi Madonnina, Madonnina intlom ħelwa ta' Ġesu qalbek bil-wisq ħanina li bnet tajtna biex jibdina u jisaddaqna bil-virtu Madonnina, Madonnina l-univers jinġibet lej inti l-kewba matutina lemmu d-dmuħ mal-art nessina bid-missima ta' xuftej kemm inħoss ferħbir ġo fija meta l-ilma ħeddik id-dija irġa' lejja minn għajnej nara s-sema b'dawl mimlija l-anġli tiru mija mija jannu kollha terħani Madonnina, Madonnina intlom ħelwa ta' Ġesu qalbek bil-wisq ħanina li bnet tajtna biex jibdina u jisaddaqna bil-virtu kemm inħoss ferħ kbir ġo fija meta l-ilma ħeddik id-dija irġa' lejja minn għajnej nara s-sema b'dawl mimlija l-anġli jtiru mija mija jannu kollha ferħani Madonnina, Madonnina intlom ħelwa ta' Ġesu qalbek bil-wisq ħanina li bnet tajtna biex jibdina u jisaddaqna bil-virtu Madonnina Ġesu Il-verżjoni oriġinali ta' Madonnina Ġesu hemmhekk bil-vuċi ta' Bencini. U issa xtaqt li nsemmakom silta minn serata li kienet organizzata mill-Fondazzjoni M3P fl-2016 biex anka tiċċelebra il-Radio Muskettieri li tagħhom kienet membru Bencini kif ukoll Stage Commandos illi ma kienx membru tagħhom Bencini. U anka se tisimgħuha titkellem u tintroduċi il-kanzunetta li kien kiteb Charles Close bl-isem ta' l-emigrant. U sa' tisimgħu wkoll tkanta lil Bencini propju fl-2016, indubjament wieħed mill-aħħar recordings tagħha tkanta kanzunetta b'daqshekk fit-tul ħalli ngħidu hekk għax kienet diġà għandha ċertu età biex impoġġuha hekk b'dak iż-żmien akkumpanjata fuq il-pjanu minn Dominic Gallia. Charlie Close propjament kiteb kanzunetta sabiħa ħafna jisimha l-emigrant. U dina waslet fil-sin Commander Meridiu, għadbedaw li jitlu l-Ingliżi bħala diretturi fil-Diffuser, u Commander Meridiu ċempilli u għalli ek nishtiqx inkanta kanzonetta l-emigrant ta' Charlie Close. Għalli għandek peċir għatwila, għandi peċir ħafna. U accettajt. Issa, li kanzonetta kienet edha id-dwana fejn kienem l-emigranti Malti li sejri l-Australia
Mbagħad fuq is-swar kien hemm ħafna Maltin qegħdin naħarsu dej dawn l-immigranti serin, ix-xena kienet bellezza. U jiena peress li kantajta fl-opening tat-television li kellna Malta, meta fetaħ television, jiena kont magħżula minn Komanda Meridju li inkanta l-emigrant. Sabiħa ħafna. U kemm in-nota. Bella baċċettini. U kemm nista ninsi Aziza Malta ta' kuljum noħlom bik il-bot minn Malta mal-addio nenti għaċint art tu għedidi niġe għaddejjen għaċin noħlom bik Għal-kem li xmajja għadajjar muntani tofi Malta mens min pajizi imbirka imfawra imnisla imbixens u kif nista ninsi Aziza Malta mal-addio lenti għaċint artu eridi najdek bis au revoir għaċint tijaj id-dar namel il-ħila tijaj kolla għax nerġa lura lej Malta tijaj. Bencini bil-kanzunetta L-Emigrant meħuda minn serata u attività organizzata mill-Fondazzjoni M3P bi kienet anka intervistata minn Julian Farrugia f'dik l-okkażjoni u dan kien fl-2016. Iba Bencini aktar xilli hija magħrufa ferm ukoll għall-operetti u allora jkun xira għalli nisimgħu wieħed mir-recordings ta' kanzunetta mill-ħafna operetti li interpretata u nek se nisimgħu għamma Johnny Navarro f'recording li sar propju f'Pjazza Reġina fej aktarx kienu marru kantaw ma' Twani Kirkop biex anka jippromovu l-operetta li kienu qed jieħdu sehem fiha aktarx fit-Teatru Manuel dak iż-żmien illi jisimha La Casa Innamorata din hija operetta minn xi 95 sen ilu. Naturalment huma ma kinux qed jinterpretawha 95 sen ilu ma madwar 60 sen ilu. Dan huwa recording tagħhom ta' Di tutto menen fischio. Din hija Bencini flimkien ma' Johnny Navarro. Tutta nella vita un rischio, vada male, vada bene, e per questo me ne infischio di ciò che nel mondo avviene. Piova pure bruci il sole, chi mi sente lamentar, ho l'ombrello o il parasole, mi dovranno riparare. Va bene, va male, di tutto me ne infischio, bimba, prendi il mondo come viene, pigliarmela non mi conviene, la vita è breve, me la può godere. Ho visto a brutto gioco della vita, questo talisman di quello che avverrà domani, son fischiare. Ho visto a brutto gioco della vita, questo è il talisman di quello che avverrà domani, son fischiare. Se la borsa scende o sale, non mi importa di sapere, tanto il mondo fatto a scale, e si casca che è un piacere. Se domani casca il mondo, io mi tiro un po' in là, perdere l'umor mio giocondo, no davvero non mi va. Va bene, va male, di
tutto me ne infischio, bimba prendi il mondo come viene. Pigliarmela non mi conviene, la vita breve me la vo' godere. Buon viso, brutto gioco della vita, questo è il talisman di quello che avverrà domani, son fischiato. Brutto gioco della vita, questo è il talisman di quello che avverrà domani, son fischiar. Smajna l-Johnny Navarro mek jakkumpanja l-Terry Bencini f'dan il-recording il-sibuħ fil-CD album maħruġ minn Heritage Records taħt id-direzzjoni ta' Dominic Gallia illi fih madwar 20 senilu waslulna diversi recordings rari illi jeżistu anka mill-vuċijiet ta' Piazza Regina. Kif kienet marufa tal-naqas. U biex nalqu din it-tislima l-Terry Bencini, xtaqt insemmakom anka interpretazzjoni taħħa, għax kienet tagħmel anka diversi covers kif ngħidulhom illum, kienet kanta kanzunetti li kienu popolari dak iż-żmien. Il-waħda li għażilt kienet mill-Festival ta' Sanremo tal-1966, kienet oriġinarjament interpretata anka minn kantanta li waslet sal-5 post bija, hija Anna Identici, ma mhijiex xi kantanta li għada popolari, u anke xi tirrekordjata mill-grupp Ingliż The Renegades illi kienu deru anke f'Sanremo ta' dik is-sena l-1966. Għandna se nisimgħu il-verżjoni ta' Terry Bencini ta' La Rosa da Vienna. Rosa da Vienna, una piccola rosa, voglio da te niente di più, così saprò se sono viva. Prego, mandami amore, la guarderò, non parlerò, la stringerò sul cuore. Sole
Silta La Rosa da Vienna mek kif interpretata minn Bencini għana ġena f'tmim ta' tini parti ta' Mużika Ieħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum. Jiena fakkarkom illi il-kuntatt miegħi mod partikolari jekk tkunu tixtiequ tixbdulla l-attenzjoni lejn xi ħaġa jew oħra li nkun nista' anke forsi nikkunsidra ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati u anke programmi fuq ir-radju. Dan jista' jsir bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. U fit-tielet u l-aħħar parti ta' Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant tal-lum għandna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa 789 ta' Berne. Lost my mind trying to stay alive. Gave it all that I could and then some more. A dream with my eyes shut, burnt my heart out, living in the shadow of tragedy. Yeah, yeah, I'm falling. Yeah, yeah, I'm falling down. Outside is burning to the ground. On the inside, while no one's looking around. I curl up into a ball, make myself small, coward from the critical strangers' eyes. Yeah, yeah, I'm falling. Is-silta Lost My Skin mill-album 789 ta' Berne tiftaħ it-tielet u l-aħħar parti ta' Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant tal-lum. Dan l-album ta' dan id-duo Malti bbażat l-Ingilterra ħareġ fil-31 ta' Ottubru ta' din is-sena l-2024. Duo Berne u magħmul minn Deborah Borges-Brincat u Gianluca Pulverenti. Lil-Debu Ġan min forsi jafadu jiftakarom mill-grupp Malti Bletchley Park illi kien attiv sew fix-xena lokali aktar minn 10 snin ilu. Imma ħankomplu nisimgħu aktar siltiet minn dan l-album 789 ta' Berne, din hija Waves.
They were discussing something important, it seems. And then they scattered to make waves in the sky, waves in the sky, waves in the sky. And I started thinking about the ways that I would make, but I cannot, I'm inside a box of water, a tiny box of water. It's just a box with water. Waves mek mela mill-album 789 illi għandu dan l-isem propju għax huwa n-numru ta' speċi ta' ħajja illi ġew estinti fl-aħħar 400 sena. Fil-fatt l-album għandu tema ambientali u anka sens ta' ġustizza soċjali fejn jidħlu dawn it-temi u id-duo fil-fatt huwa involut sew fit-qajjim ta' kuxjenza dwar l-ambjent kolli ngħid, mod ġenerali jew anke b'mod speċifiku.
Mill-album 789 tagħhom li għadu kemm ħareġ issa ftit ta' ġranetilu, jiena żilt li jindoq diversi siltiet illum, s'issa semmajtkom tnej, għandi ċans li anke nsemmakom oħra li dawn kienu jinkludu siltiet li dqejt qabel matul din is-sena, però mhux din tiftaħ l-album 789 ta' Berne jisimha Lunar Spectacle.
bis-silta Lunar Spectacle mill-album 789 ta' duo Malti Berne li huwa bażat fir-Renju Unit, għana ġena f'tmiem ta' edizzjoni oħra ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Jiena fakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Se tu non fossi qui, povera me, sarei una cosa morta, una candela spenta, una donna inutile. Se tu mi lasciassi davvero, che farebbe lottare da sola? Come pensare ad amare di nuovo? Lo potresti tu, se tu non fossi qui, potrei trovare un altro, questo lo so. Sarebbe un triste cambio e so che dal dolore dovrei nascondermi. Io andrei a piangere chi ama. Se tu non fossi qui accanto a me, con me. Se tu non fossi qui, potrei trovare un altro, questo lo so. Mużika mod ieħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.